Good morning and happy Sabbath. Dobré ráno a požehnanú sobotu. It's good to be here and that God gives us such a good sunshine. Je úžasné, že tu môžeme byť a Boh nám dáva toto úžasné slniečko. And I hope we have also the sunshine in our hearts. A ja dúfam, že to slnko máme aj v našich srdciach. Because there sometimes it's dark. Pretože niekedy je tu temno. Or maybe most of the time it's dark. Väčšinu času tam máme temno. But by God's grace we want it to be a light. Ale z Božej milosti my chceme, aby tam zavládlo svetlo. Because there we live in our hearts. Pretože v našich srdciach odtiaľ pochádza život. If the sun is outside but in the heart we are sad. Napríklad keď vonku je slnko, ale v našom srdci sme smutní. Then it's not good. To nie je dobré. That's why we want to put our hearts in the right place. Preto chceme naše srdcia dať na to správne miesto. Because always when we are sad, we just are deceived. Pretože vždy, keď sme smutní, tak sme len zvedení. And our heart says something to us that is not true. A naše srdce nám hovorí niečo, čo nie je pravda. So that's why we need to know the truth about our hearts. Preto my potrebujeme vedieť pravdu o našich srdciach. And we want to study that this day and tomorrow. A to chceme my tým sa zaoberať dnes a tiež zajtra. And we just wait to see how the techniques will work. A my teraz len čakáme na ten počítač, či to bude fungovať. Because always the techniques are our issues. Pretože počítače to je vždy to, čo nám robí problémy. Was it not better when I had just the table here, the chart? Nebolo to lepšie, keď som tu mal len papier a mohol som písať. We just needed any techniques. A nepotrebovali sme nič z týchto technológií. And we could just go right into the topics. A mohli sme ísť priamo do podstaty Now témy. we have a new Bible school. Teraz máme nové biblické štúdium. And that new Bible school is about understanding the Bible. A to nové biblické štúdium je o tom, že sa snažíme pochopiť Bibliu, Understanding prophecy. Pochopiť proroctva Understanding the symbols that are used there. a snažíme sa pochopiť symboly, ktoré sú tam používané. And if we are confused in the symbols A pokiaľ máme zmätok v symboloch from the beginning of the Bible od začiatku Biblie and don't understand what it means, a nerozumieme tomu, čo to znamená, we might be very surprised that we won't understand the other symbols as well. Potom môžeme byť prekvapení, že potom nie sme schopní pochopiť ďalšie symboly. So it's always good to have from the beginning a clear foundation on what we build. Je veľmi dobré mať úplne od počiatku jasný základ, na ktorom staviame. And that is most important. A to je to najdôležitejšie. So what is the first symbol in the Bible? Čo je teda prvým symbolom v Biblii? There was said marriage. Well, marriage came later. Manželstvo, bolo povedané manželstvo, ale prišlo neskôr. Light, svetlo bolo povedané. Well, that was the real light. It was not a symbol. To bolo skutočné svetlo, nebol to But symbol. later on it becomes a symbol. Neskôr sa stáva symbolom, But when God created it, it was not a symbol. ale keď to Boh stvoril, ešte to nebolo symbol. It was real light. Bolo to skutočné svetlo. So, Word, someone said word. well, the Slovo. word was not a symbol. He was speaking plain to them. Slovo nebolo symbolom, on priamo rozprával k ním. So, what is the first symbol? Takže čo je prvý symbol? We jump over this. My toto preskočíme. Tree of the... Exactly, yeah. Strom poznania. I hope that we understand that the first symbol was when God created Adam, He created also the garden before.
My dúfame, že my chápeme, že keď Boh stvoril Adama, ešte predtým stvoril záhradu. And he put how many trees in the midst of the garden? A koľko stromov dal do prostriedka tej záhrady? Tu? 2. 2 trees, yes. The tree of life. Strom života. And? Tree of, knowledge, good and evil. Death. A tiež ten druhý strom, strom smrti. Yeah? So those are the 2 trees. Toto sú 2 stromy. The one represents life. Jeden reprezentuje život. When you eat from it, you live. Keď z neho ješ, tak žiješ. When you eat from the other one, you die. A keď ješ z toho druhého, zomrieš. So then comes marriage. Potom prichádza manželstvo. Because they were married on which day? A pretože oni boli zosobášení ktorý deň? On the 6th day, yeah. Šiestý deň. And then comes the Sabbath. A potom prichádza sobota. And then comes that they see themselves naked. Potom prichádza, že sami seba videli ako, že sú nahí. Yes, we can also say the snake, but the snake was a real thing as well. Mohli by sme tiež ešte povedať hada, ale had bol skutočný. And then God introduced the sacrifice to them. A potom Boh im predstavil obeť. Made them a new coat so that they could cover their nakedness. On im vyrobil oblečenie, aby mohli zakryť svoju nahotu. So when God put the 2 trees in the garden, keď Boh dal tieto 2 stromy do záhrady, what did he want to tell them? Čo im chcel povedať tým? Because symbols needs to be understood. Pretože symboly musia byť pochopené. And what did Adam and Eve understand from those 2 trees? Čo Adam s Evou mali pochopiť z týchto 2 stromov? What do they do? Čo? Obedience, when they will be obedient, then they will live. Bolo povedané poslušnosť, keď budú poslušní, budú žiť. So were they obedient from the beginning? Takže boli poslušní od počiatku. Mali možnosť svobodnej voľby. It tells them that they have free will, they can choose freely. Majú možnosť slobodnej voľby. Je to o důvěře. Důvěřujte mi, budete žít. Důvěřujete. It's an issue about trust. If you trust me, you will live. If you don't trust me, then it's like your choice. Je to o dôvere, že vlastne bolo to otázka dôvery, bolo povedané. Áno. Měli postříhat život nebo střežit život. They were supposed to protect life. Bolo povedané, že mali chrániť život. How were they created? Ako boli utvorení? Were they created with a choice to eat from the tree of death, or were just created to eat from the tree of life? Boli vytvorení s voľbou jesť zo stromu smrti, alebo boli prirodzene vytvorení s voľbou jesť zo stromu života? The second one from the tree of life. Bolo povedané to druhé. So, did they eat from the tree of life? Takže jedli zo stromu života. Yes, and what does the tree of life symbolize? A čo strom života symbolizuje? God. Pardon? Someone said God, someone said Christ. Yes. Niekto povedal Boha, niekto Krista. There were many trees in the garden. Bolo mnoho stromov v tej záhrade. And they ate from them as well. A z nich tiež jedli. But they were not the tree of life. Ale oni neboli stromom života. So on what is our life depending? Takže na čom náš život závisí? On the trees outside? I mean on the trees that are in the garden? Na tých stromoch, ktorí boli tam vonku, ktoré boli v tej záhrade? Or on the tree in the midst of the garden? Alebo na tom strome, ktorý bol uprostred záhrady? So what is life dependent on? Takže na čom závisí náš život? Na poslušnosti voči Bohu.
he said on our life relies on God, and he said our life depends on obedience. Yes. Takže bolo povedané na poslušnosti, tam bolo povedané na Bohu. Well, is obedience natural or not natural? Was obedience natural for Adam? Bola poslušnosť prírodzenou Adamovi, alebo nie? Was it natural or was it something against his own tendencies? Bolo to mu niečo prírodzené, alebo bolo mu to niečo, čo vlastne ho rozporovalo? Natural. Yeah, he had no tendencies to ever eat from the tree of death. My nikdy nemáme tendenciu jesť zo stromu smrti. Because he had a need for life. Pretože všetci máme potrebu života. So let's come and understand the difference between life, that what gives life, and that what sustains life. Musíme pochopiť rozdiel medzi tým, čo dáva život a čo udržuje život. Because those are the two things that we find in the garden. A to sú dve veci, ktoré my v tej záhrade nájdeme. The tree in the garden represent the sustaining of life. The tree. The trees in the garden, the other trees. Tie stromy ostatné, ktoré tam sú v tej záhrade, oni predstavujú vlastne to, že tak je život udržovaný. That's what you did this morning by eating. To je to, čo ste urobili dnes ráno, keď ste jedli. Those are the other trees. To sú tie ostatné stromy. You can eat from them. Môžete z nich jesť. They don't give you life. Ale oni vám nedajú život. They just sustain life. Oni len udržujú život. And God repeated the same idea with the manna. A toto isté Boh vlastne zopakoval neskôr s mannou. Why did he give them the manna in the desert? Prečo im dal manu v púšti? Because they had no food in the desert. Nemali v púšti žiadne jedlo, preto? They had their herds, they had their... Why did he give them the manna? Oni mali predsa svoje stáda, tak prečo im dal mannu? Protože to bylo to nejlepší. Because he sustained life, on povedal, udržoval život. He said it was the best because it was a question of obedience, was said. Bola to otázka poslušnosti. I understand that we are always on the idea of obedience. Rozumiem tomu, že stále sa hráme s tou myšlienkou nutnosti poslušnosti. God wants to teach us something. Boh nás chce niečo naučiť. Yes, because our spirit lives from information, from teaching. Pretože náš duch žije z informácií, z nejakého učenia. So in Deuteronomy 8:3, v Deuteronomiu 8:3 God explains why he gave the manna. On tam vysvetľuje, prečo on dal mannu. So do you know it? Viete to? Why God gave the manna? Prečo Boh dal mannu? Deuteronomy 8, yes? 8:3. Or 3. And he humbled thee and suffered thee to hunger and fed thee with manna which thou knewest not, neither did thy fathers know, that he might make thee know that man doth not live by bread only, but by every word that proceedeth out of the mouth of the Lord, doth man live. Pokořil tě, nechal tě hladovět a pak tě krmil mannou, kterou si neznal a kterou neznali tvoji otcové, aby tě přivedl k poznání, že člověk nežije jenom chlebem, ale že člověk žije vším, co vychází z Hospodinových úst. So what was manna representing? Takže čo manna reprezentovala? God's word. God's word. Božie slovo. So how many people who ate the manna died? Takže koľko ľudí, ktorí jedli mannu, zomrelo? How many people died that ate the manna? Koľko ľudí zomrelo, keď jedli mannu? No one? No. How many people? People that
ate the manna in the desert, Je? did they die or not? Je? The people that ate the manna in the desert, how many of them died? Tí ľudia, ktorí jedli mannu na púšti, koľko z nich zomrelo? Na pušti nikto. On the desert no one, she says. All of them died, yeah. Všetci zomreli, Because the manna was not life. pretože manna nebola životom. Manna did not give you life. Manna vám nedávala život. So what did the manna represent? Takže čo manna len reprezentovala, ukazovala? When we go to John 6, Poďme k Jánovi 6. Jesus says, all people that ate the manna in the desert died. Ježiš hovoril, všetci ľudia, ktorí jedli mannu v púšti, zomreli. And how many will die if they eat Jesus? A koľko z nich zomrie, keď budú jesť Ježiša? Verse 33, John 6. Ján 6:33. For the bread of God is he which cometh down from heaven and giveth life unto the world. John 6:33. 6:33. Neboť chléb Boží je ten, ktorý sestupuje z nebe a dáva život svetu. I am the bread of life, 35. He that cometh to me shall never hunger, and he that believeth on me shall never thirst. Pokračujeme 35. veršom. Ja jsem ten chléb života. Kdo přichází ke mně, jistě nebude hladovět a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit. Verse 51 51, je? or 48. Ďalej verš 48. I am the bread of life. Já jsem chléb života. Your fathers did eat manna in the wilderness and are dead. Vaši otcové jedli v pustině mannu a zemřeli. Verš 49. This is the bread which cometh down from heaven, that a man may eat thereof and not die. Toto je chléb, který sestupuje z nebe, aby ten, kdo z něho jí, nezemřel. Verš 50. I am the living bread which came down from heaven. If any man eat of this bread, he shall live forever, and the bread that I will give is my flesh, which I will give for the life of the world. A pokračujeme ďalej, 50. verš. Toto je chléb, který sestupuje z nebe, aby ten, kdo z něho jí, nezemřel. Já jsem ten živý chléb, který sestoupil z nebe. Kdo jí z tohoto chleba, bude žít na věčnost. A chléb, který já dám za život světa, je mé tělo. Verse 36, 63. 63. 63. verš. It is the spirit that quickeneth, the flesh profiteth nothing. The words that I speak unto you, they are spirit and they are life. Verš 63. Duch je ten, který obživuje tělo, nic neznamená. Slova, která jsem vám pověděl já, jsou duch a jsou život. So what gives life? Takže čo dáva život? Slovo Boží. It's in the word. God's word, je to v slove. So the tree of life in the Garden of Eden Takže strom života v rajskej zahradě represents the spiritual dependency from God. Strom života má reprezentovat duchovnou závislost člověka na Bohu. Is it the choice or no choice that you have to eat from it in order to live? Je to volba, máte volbu, že z něho jete alebo nejete na to, abyste vlastně mohli žít? Máte tuto volbu? A choice or not no choice? Je tam nějaká volba, možnost vybrat si? No. I hope that we all understand there is no choice. Já doufám, že my všichni chápeme, že my nemáme na výber. If you don't eat from the tree of life, Ak neješ zo stromu života, we have no life in us. potom v nás nie je žiaden život. Because life is just in the Word of God and in God. Protože život je len v Bohu a v Božom slove. And then, so Adam and Eve had no need to not eat from the tree of life. They ate from the tree of life. Adam a Eva, oni nemali voľbu nejesť zo stromu života. Oni jedli zo stromu života. Because that was where their life were dependent on. Pretože tam na tom bol ich život závislý. So how did they eat from the tree of death?
A ako jedli, how did they eat from the tree of death. Ako jedli zo stromu smrti. Why they eat from the tree of death? Why? Why? Prečo teda jedli zo stromu smrti? They had no need to eat from the tree of death. Veď nemali potrebu jesť z toho stromu smrti. They left it alone. We don't know for how much time. Oni ho opustili. My nevieme, ako dlho oni odtiaľ odišli. Ako dlho to bolo. Why did they eat from the tree of life, of death? Why did they eat? Why did they eat? Yes, from the tree of death. Prečo teda jedli teraz zo stromu smrti? They had no tendency to do it. Oni nemali žiadne tendencie to robiť. Yeah. Chtěli získat něco víc. They wanted to get something more. Zapomněli na Pana Boha. They forgot about God. Zabudli na Boha. They got deceived. Nechali sa oklamať. So they thought, they deceived themselves thinking that they can live eating from the tree of death. Oni sa vlastne oklamali. Oni sa presvedčili, že môžu žiť a jesť zo stromu smrti. Yeah? Žena viděla, že strom je dobrý. A woman saw that the tree was good. Žena videla, strom bol dobrý. She saw it before as well. Ale ona ho videla už aj predtým, ten strom. But she passed it and ate from the tree of life. Ona ho obišla a jedla z toho stromu života. Why did she look to it? Prečo sa na neho pozerala? No problem to look to something. Není problém dívať sa na niečo. If you have no desire for it. It's not problem to look at something if you have no desire for it, then it's nothing happens. Ak po niečom netúžiš, tak aj keď sa na to pozrieš, tak vlastne nič sa nestane. I bring this example again. You need a car. Prinášam to napríklad znovu. Potrebujete auto. I recently need to buy a car. I recently needed to buy a car. Ja som si nedávno potreboval kúpiť auto. What choice do I have? Akú voľbu mám? The best or the not so good? Vyberiem si to najlepšie, alebo si vyberiem to, ktoré není až tak dobré? Well, they have the same price. Oni majú rovnakú cenu. They have the same price, and you have one here that is not with the same elements, and you have the other one which is have better things. Máte vlastne dve autá, jedno z nich majú rovnakú cenu, ale jedno z nich nie je až tak vybavené a potom tu máte to druhé, ktoré je teda má lepšie prvky. Did I have a choice to take the not so good one for the same price? Mal som voľbu, že si vezmem to nie až tak dobré za tú istú cenu? No choice. Nie, nemal som na výber. I had to buy the better one. Ja som si musel kúpiť to lepšie. That what was fitting to my need. To lepšie pasovalo mojim potrebám. Because we have the need for the best. Pretože my máme v sebe potrebu toho najlepšieho. Yeah? So, if there is nothing better than that, if you don't need to die, ak nie je nič lepšieho ako to a ty nemáš v sebe potrebu you will never eat zomrieť, from the tree of death. potom nemôžeš nikdy jesť zo stromu smrti. So I hope that we all understand that it could happen only by deception, thinking when you eat from that tree, you still live. Ja dúfam, že my sme to všetci pochopili, že to môže dôjsť vlastne len s vodom, pod vodom, myslieť si, že môžeš jesť z toho stromu a napriek tomu ešte stále môžeš žiť. You cannot jump from the 10th floor Nemôžeš skočiť z 10. poschodia and expect to to live. a nemôžeš čakať, že to prežiješ. Can you? Môžeš? So there is no way. Nie je šanca. Yeah? So let's make very clear. You only jump from the 10th floor when you believe you will survive. Urobme si v tom jasno. Vy skočíte z 10. poschodia len vtedy, ak tomu veríte, že keď dopadnete, to prežijete.
So Adam and Eve did not eat from the tree Adam a Eva nejedli zo stromu, because they wanted to die. pretože oni chceli zomrieť. They believed they will live in spite of eating from the tree. Oni verili, že napriek tomu, že jedia z toho stromu, tak budú žiť. Right faith or wrong faith? Je to dobrá viera, alebo je to nesprávna viera? That's presumption. To je taký ako predpoklad. Yeah? When you do something believing it will work, well, it cannot work. Vy robíte niečo a predpokladáte, že to ako bude fungovať, ale ono to nemôže fungovať. Now, we have this weekend the co-working of the human with the Holy Spirit. My tento víkend vlastne snažíme sa pochopiť spolupráci človeka s Duchom Svätým. And the Holy Spirit brings us the law. He teaches us the law. Duch Svätý nám prináša zákon, učí nás o zákone. And everyone needs to know the law. Každý potrebuje poznať zákon. And everyone needs to know how everything was created. A každý potrebuje vedieť, ako všetko bolo vytvorené. Those are basic things. Toto sú základné veci. The law and creation can only work together. Zákon a stvorenstvo môžu fungovať tak len, že budú spolupracovať. A law without creation is no needed. Zákon bez stvorenstva nie je potrebný. That's why they always are combined together. A preto sú vždy spolu dokopy kombinované. Where there is a creation, there is a law. Kde je stvorenstvo, tam je nejaký zákon. If there is no creation, no law. Tam, kde nie je stvorenie, tam nie je zákon. Are you with me? Sme všetci Yeah. na So tom. God doesn't need the law. Boh nepotrebuje zákon. Yeah. He lives from himself. On žije sám zo seba. Only creation needs the law Len stvorenstvo potrebuje in order to zákon exist and function. na to, aby bolo schopné existovať a fungovať. That's why they are bound together. Preto sú vlastne spolu spojené. One without the other isn't work. Jedno bez druhého nemôže fungovať. But that's why we need to know that every created being is a channel and has an entrance and exit. A preto my potrebujeme vedieť, že každá stvorená bytosť je nejaké potrubie a má svoj vstup a má nejaký svoj výstup. Is that clear for us? Je to jasné. Anyone has a doubt of that? Je tu niekto, kto o tom pochybuje. Everything, without exception, Všetko, bez výnimky. has an entrance and an exit. Má svoj vstup a má svoj výstup. If not, it could not work. A ak nie, nemohlo by fungovať. Our digestive organ Náš traviaci orgán have an entrance and an exit. má svoj vstup a má svoj výstup. Everything, even our lung have an entrance and an exit. Naše pľúca majú nejaký svoj vstup a majú nejaký svoj výstup. There's no way that something should be different. A nie je žiadna šanca, aby niečo bolo inak. That's why the law governs the entrance and the exit. Preto zákon vlastne riadí vstup a výstup. So you need to take, because you cannot exist by yourself. My musíme brať, pretože ty nie si schopný žiť sám zo seba. But you were not made to do something for yourself, you were made to pass it on, to do it for the whole thing. Ale ty si nebol utvorený na to, aby si to, čo berieš, robil a dával pre seba, ale máš to dávať ďalej a robiť to vlastne pre celé okolie. Is that too much to be understood? Je to príliš zložité, aby to bolo pochopené? Is that too high a level of understanding? Je to nejaké vysoké vzdelanie, vysoká vedomosť toto? Is that clear? Je to jasné? It's simple. Je to jednoduché. I cannot speak to the children because I would like to talk to the children to ask them if that's easy to understand. Ja by som, keby som mohol, rozprával by som s deťmi a chcel by som sa ich spýtať, či je to jednoduché, že či to pochopili. Yeah? Ale nemôžem. That's said. Takže Now we know that man has a spirit. My vieme, že človek má ducha And he has an entrance and an exit. a ten má nejaký vstup a nejaký výstup. This is so important to understand.
Je to strašne dôležité pochopiť. Because if you don't understand the entrance and the exit, we never understand the law. Pokiaľ nepochopíme vstup a výstup, nikdy nepochopíme zákon. Because the law governs the entrance and the exit of the Spirit. Pretože zákon riadi vstup a výstup ducha. So what does the Spirit need in order to function? Čo duch potrebuje na to, aby mohol fungovať? Láska, yeah? Láska. So where is láska found? Kde lásku nájdeme? In the husband, in the wife? V našom manželovi, v našej žene. Yes? With God. It's only in God. Láska je iba v Bohu. But God put it in a word. A Boh dal vlastne vložil tú lásku do slova. Yeah? That's why he said, you can eat from the tree of life. Preto povedal, môžeš jesť zo stromu života. But don't eat from the tree of death. But not eat. From the tree of death. A nemôžeš jesť zo stromu smrti. That's words. To sú slova. That's information. To je informácia. So God is the one that puts the love in his word. Boh je ten, ktorý dáva lásku do jeho slova. That's information. Je to informácia. And now that's the same thing with the tree of life. A toto isté je vlastne so stromom života. So the tree of life is at the entrance of your life. Strom života je na vstupe tvojho života. Because you are dependent. Pretože ty si závislý. You cannot live without the tree of life. Nemôžeš žiť bez stromu života. And then you have that as the first table of the commandments. A toto všetko máme popísané na prvej doske zákona. Yeah? So that's the first table. Je to prvá doska desatora. And God gave you the capacity to love, to work with the information. Boh ti dal schopnosť milovať, dal ti schopnosť pracovať s tou informáciou. Yeah? And then if you take that information, you can pass it on. A ak vezmeš tú informáciu, potom ju môžeš posunúť. And that's the second table of the law. A to je druhá doska zákona. Yeah? So, and the good thing is that what comes out of the Spirit A dobrá vec je, že to, čo vychádza z ducha, makes the power to the body. a to dáva energiu tvojmu telu. That's why we live from the love we give. Preto my žijeme z lásky, ktorú my dávame. You can only live from a love that you took, then you give it. You can only live from love. Give from what you took before. Môžete dávať len z toho, čo ste predtým zobrali. So any alternative to the tree of life, to God? Je nejaká alternatíva k stromu života? Je nejaká alternatíva k Bohu? No alternative. Nie je alternatíva. That's why there is no choice for it. Preto nie je žiadna voľba toho. No choice. Adam and Eve never received the choice to eat from somewhere else than from God. Adam a Eva nikdy nedostali žiadnu možnosť voľby vybrať si jesť niečoho iného alebo nikoho iného ako Boha. And that determining factor in them was their identity, that they knew who they were. A rozhodujúci faktor v nich bola ich identita. Vedeli, kým boli. So Adam kept the law consciously or unconsciously. Adam dodržoval ten zákon. Bolo mu to vedomé, alebo to bolo nevedomé? Prebiehalo to nevedomo. Someone says both. Both. Niekto povedal oboje. How did he keep the law? Ako dodržoval zákon? Consciously or unconsciously? Vedome alebo nevedome? If there is no choice. Ak tam nie je žiadna voľba. Unconsciously, nevedomo, bolo povedané. So there is no way to be conscious about that. Nie je žiadna možnosť, aby vám toto bolo vedomé. Spontánne. It's not spontaneous, it's
It's built in, it's automatic. Nie je to spontánne, ako bolo povedané, ale je to do nás zabudované, je nám to dané automaticky. We have the children in the back there. Máme tam vzadu deti. Their spirit is bound without the choice to their mother and their father. Ich duch je naviazaný k ich matke a otcovi bez žiadnej možnosti voľby. We never get the choice My nikdy nemáme to túto not connect to voľbu. the mother. Nemáme možnosť nenapojiť sa na matku. The moment of conception, V momente, keď sme počatí, how much consciousness does the child have? koľko vedomia v tom momente, keď ste počatí, máte? Zero consciousness. Nič, nula. But it has to function. Ale musí fungovať. And so the spirit of the child binds to mother without a choice. Takže dieťa sa naviaže na matku bez možnosti voľby. And so the body of the child. Tak to urobí aj telo toho dieťaťa. There is never a choice for the dependency. Není žiadna možnosť voľby, čo sa týka závislosti. If there would be a choice, Ak by tam bola nejaká voľba, God would have put it at the exit of the spirit, dal by ju potom na výstup z ducha. not at the entrance. Nedal by ju na vstup. At the entrance, Na vstupe we have no choice, tam nemáme žiadne voľby, žiadne možnosti vybrať si. except Okrem from the same kind. Okrem vlastne môžete si vyberať z niečoho, čo je vlastne rovnaký druh. So the word of God is big or not big? Slovo Božie je veľké alebo nie je veľké? It's big, yes? Je veľké, áno. Imagine it's a big storehouse. Predstavme si to, že je to ako veľký sklad. So how much of that can you take to live? Koľko z toho si ty môžeš zobrať, aby si žil? How much Yeah, you you can choose from here, from there, from that. Áno, But it's always the word of God. môžete si vybrať odtiaľ, ale stále je to iba slovo Božie. As long as it's the word of God. Pokiaľ je to slovo Božie, He likes the promises, the other likes the whatever God says, and everyone lives from what God says. promises. The promises or the Takže niekto má rád sľuby, niekto má rád zase niečo iné, takže berie niečo iné a každý žije z niečoho, čo proste je pre neho ako zaujímavé. So inside the storehouse of the word of God, Vnútri skladu slova Božieho, whatever you take, čokoľvek si zoberieš, it gives life. to ti všetko dáva život. That's the choice. That's That's the choice inside the storehouse. To je tá voľba, ktorú máme vnútri toho skladu. But not outside of the storehouse. Ale nie mimo neho, nie vonku. Okay, so you must take from the storehouse. Musíte brať z toho skladu. There's no way to not take from there. There is no choice for the storehouse. Nie je možnosť odtiaľ nebrať. Nemáme voľbu nejakého iného skladu. And also for the physical food. A tak je to aj s fyzickým jedlom. God gave the trees, Boh dal stromy and they could eat from all of them. a mohli jesť zo všetkých. Today apples, tomorrow pears, the third day bananas, whatever. Jeden deň vlastne jablka, ďalší deň si dali hrušky a ďalší deň mohli si dať banány alebo niečo iného. But they could not eat from another tree. Ale nemohli jesť z nejakých iných They stromov. had to eat from that storehouse that God put to their disposition. Oni museli jesť z toho výberu, ktorý im Boh dal vlastne k tomuto účelu. Yeah? So there's no choice for the storehouse. It's just a choice inside the storehouse. Není voľba mimo toho skladu, mimo toho súboru, ktorý nám dá. Možnosť je len vyberať si z toho, čo nám k tomu účelu je dané. So we had to eat this morning, Takže my sme dneska ráno museli jesť. or we have to eat, My musíme vo všeobecnosti jesť. but there's plenty of there that God gives us as choices to eat. A je tam toho mnoho, ktoré nám Boh dáva vybrať si možnosť toho, čo chceme jesť. But you can never eat outside the choices
outside the storehouse that God fixed for you to eat. Ale nemôžete si vybrať nič mimo toho, čo Boh nám určil na to, aby sme jedli. So at the entrance of the Spirit, Takže na vstupe do ducha you must eat and live from that what God has put to your disposition. There is no choice from where. It's just a choice how much and how you pick. Takže ty vlastne vždy musíš jesť a brať len z toho, čo ti dáva na vstupe. Máš možnosť, môžeš tam vybrať rôzne voľby, ale stále je to len ten jeden sklad, ktorý je na tom vstupe a ty si nemôžeš vybrať niečo iné, odkiaľ by si jedol, len z tohoto súboru, ktorý je na tom vstupe do ducha. Now, since we have to feed the body at the exit by our choices, my musíme živiť ducha aj našimi voľbami, ktoré sú na výstupe. yeah, we choose what to eat My si vybereme, čo to budeme give to the body. jesť, čo dáme telu. It's conscious. Je to vedomé. Did you eat consciously this morning Jedli ste vedome dneska ráno, or unconsciously? alebo to bolo nevedomé pre vás? You ate consciously because you say, this is this, yeah? Áno, jedli ste vedome, uvedomovali ste si, toto je to, toto je ono. So the feeding of the body Takže krmenie tela from the physical elements z fyzických prvkov is a conscious choice. je vedomá voľba, But the feeding of the spirit ale krmenie ducha is a totally unconscious je act. úplne nevedomé. It's not consciously. Není to vedomé. Because you have to begin somewhere. Takže, pretože ty musíš niekde začať. You have to be plugged in order to feed the other things. Vy musíte byť niekde napojení na to, aby ste mohli krmiť tie ostatné veci. So at the entrance of the spirit, Takže na vstupe ducha God willed that he should take unconsciously and unwillingly the needs that he had. Boh to tak zapracoval, že musí brať nevedomé a bez možnosti voľby, unwillingly and unconsciously. Unconsciously. Bolo to na vstupe je to zabudované tak, že berieme bez možnosti voľby a bez možnosti voľby. The children are unwillingly and unconsciously bound to their mother. Deti sú podvedomé a nedobrovoľne, bez možnosti voľby, napojené na matku. And they don't know it. A oni si to neuvedomujú. Just don't know it. Oni to nevedia. Because it was never meant by God, it should be conscious. Pretože nikdy to nebolo, Boh to tak nezamýšľal, aby nám to bolo vedomé. So it was not meant by God to be conscious. Boh to tak nezamýšľal, aby nám toto bolo vedomé. Why did he put the tree of life in the garden? Prečo teda umiestnil strom života do záhrady? Doesn't work anymore. Nefunguje to? So, why did he put the tree in the garden? Prečo dal strom do záhrady? If it's an unconscious and an unwilling Pokiaľ je choice. to nevedomý proces bez možnosti voľby. So we have to have an answer to this, do we? Musíme mať na toto odpovede, nie je to I tak? mean, God called us to be the light of the world. Boh nás povolal, aby sme boli svetlo These are sveta. essential things to know. Toto sú základy, ktoré musíme vedieť. They're not superficial things. To nie sú nejaké povrchné veci. You need to have an answer. Musíme mať odpovedi. Je závislý na človek, na Bohu. Ešte raz? What? Závislý na Bohu. He wanted to say that man is dependent on God. Takže bolo povedané, že chcel, aby bolo povedané, že ľudia sú závislí na Bohu. A ty si povedal? It's a source of life. It had to be. But he was built to unconsciously be obedient. Ale on bol vytvorený tak, aby nevedome a podvedome na nevedomej úrovni bol poslušný.
Adam had no tendency to be disobedient. Adam nemal žiadnu tendenciu byť neposlušný. He automatically obeyed God. On automaticky poslúchal Boha. He never doubted him On ho nikdy nerozporoval. until Eve brought his problem. A až do momentu, než Eva donesla k nemu ten svoj problém, Until then he was just fine. dovtedy on bol úplne v poriadku. Why did he put the tree there? Prečo tam dal ten strom? Both trees. Oba stromy. Bo chciał wypróbować ich skądś wierność. God wanted to try them if they are faithful. Boh chcel vyskúšať, či sú verní. God never wants to try anyone. Boh nás nikdy neskúša. Has no tendency to make someone's life miserable. On sa nemá tendenciu urobiť niekomu život nepríjemný. He wants to save us. On nás chce zachrániť. He wanted to give people possibility of choice. Chcel dať možnosť voľby ľuďom. Why should you have an ability to choose when you have no choice? Ako by ste si chceli vyberať, keď vlastne vy nemáte na výber? Prečo by vám tam dával voľbu, tam, kde nie je na výber? Vlastne vychádza z toho to, že potom je to nezmysel ten strom vôbec si všímať, sa len zaujímať. Ten zlý, ten strom poznania. Že nezmysel len sa vôbec zaujímať. There is no point to be even interested in a tree of death. Yeah. Nemá žiaden zmysel vôbec sa o strom smrti zaujímať. So, when did the law became conscious Kedy sa in the universe? zákon stal vo vesmíre vedomým? Kedy si ho uvedomili? Satan zřešil. After Satan's fall? Yeah, Potom, so- čo Satan zhrešil? Before even Satan's fall, Ešte pred Satanovým pádom he wanted to become a creator. on sa chcel stať stvoriteľom, He wanted to be independent, chcel byť nezávislý and that's why he tried the impossible. a preto on sa pokúsil o nemožné. Yeah, he wanted something that is not possible. On chcel niečo, čo nie je možné. And how did God argue to him? A ako mu Boh argumentoval? What was God's argument? Čo bol Boží... How did he want to convince Satan, Lucifer and the angels that they're wrong? Ako ich chcel Satana a tých anielov presvedčiť, že sa mýlia? Že tu je zákon. He brought out the law, On priniesol zákon. which until then was unconscious. A on ten zákon do tej doby bol nevedomý. And now God brought it out to them and said, look, there is no alternative. A Boh to pred nich postavil, ukázal im to a povedal im, pozri sa, nie je žiadna alternatíva. You cannot change your identity. Ty nemôžeš zmeniť svoju identitu. You cannot become a creator. Ty sa nemôžeš stať stvoriteľom. You are a creature. Ty si stvorenstvo. You can never transform yourself Nedokážeš sa pretransformovať. in a creator. Nemôže sa z teba stať stvoriteľ. The law does not permit it. Zákon to nedovoluje. So, against what did they give their reason? Satan and the angels. Vlastne, ako je možné, že vlastne proti čomu oni tam Satan a anieli šli? Proti tomu zákonu. Yeah, they said, no, we can still become a creator. Oni napriek tomu stále tvrdili, nie, my sa môžeme stať stvoriteľom. Well, that's why they deceived themselves. To je to, ako oni sami seba zviedli. Deception is always something that's impossible. Zvod je niečo, čo vždy je nemožné. Is that clear? Je to jasné. Truth makes everything possible. Pravda robí všetko možným. Deception makes everything impossible. Zvod robí všetko nemožným. Yeah? Snaha o nemožné. Yeah, because the deception leads to breaking of the law, which is also impossible. Zvod vedie k porušeniu zákona, ale to je nemožné. Because you cannot be independent. Pretože ty nemôžeš byť nezávislý. So what happens with
them when they got changed? Čo sa s nimi udialo, keď vlastne sa zmenili? When you believe now that you're a God, Teraz ty veríš, že si Bohom, you believe you're independent. teraz veríš, že si nezávislý, You give in order to receive. ty dávaš len preto, aby si bral. And that's egoism or selfishness. To je egoizmus, to je sebectvo. It's an impossible attempt Je to nemožný pokus. because you can never give anything from yourself in order to receive something. Ty totiž to nie si zo seba schopný nič dať, aby si ešte niečo pre seba dostal. So why did God put the two trees in the midst of the garden? Takže prečo Boh dal tieto dva stromy doprostred zahrady? For something that he already built Adam and Eve to unconsciously obey him. Once again, just repeat the sentence. Why did he put the tree of life and death in the midst of the garden Yeah. while he already created them to obey him unconsciously? Prečo tam teda dal dva tí stromy, keď vlastne on už predtým ich stvoril tak, aby boli poslušní úplne nevedome? Rozumiem tomu dobre, že ten strom poznania hovorí o tom, že po tom druhom koncepte, že najprv akože beriem, aby som dostal, či ako? Vlastne je to opačne ako ten strom života, ten cyklus. Do I understand correctly that the second tree, the tree of death, works opposite way? I first have to give so something I can get. Is it correct? Well, that's the deception, but the tree of life just represents that you can become a God. Once again. The tree of life is just the idea that you can become a God. You can become independent. The tree of death. Your tree of life or tree of death? No, yeah, I've confused them. Yeah. I meant the tree Yeah. of death. OK. Takže strom smrti reprezentuje práve to, že ty sa môžeš stať tým Bohom. The idea is important for us to understand. Toto je veľmi dôležité, aby sme pochopili. So that what God put unconsciously in the heart of Adam and Eve, To, čo Boh dal do srdca Adama a Evy podvedome, nevedome, because they could only be deceived consciously, pretože oni mohli byť zvedení iba tým, že si to uvedomili vedome, he made it conscious. takže on to urobil vedome. So Adam and Eve were created to obey God unconsciously, Adam a Eva boli utvorení, aby poslúchali Boha nevedome, podvedome, but in order to not deceive themselves, that they could live outside of God, ale preto, aby sa vedome nemohli zviesť, že boli schopní žiť bez Boha, he brought it into their consciousness on to priniesol do ich vedomia, aby si to uvedomili, because already sin existed in the world, in the universe. pretože hriech vo vesmíre už vtedy existoval. If sin would have not existed, Ak by hriech neexistoval, then never anything would have happened. potom by sa nikdy nič takého nestalo. If sin would have not existed, Ak by hriech neexistoval, God would neither have put the tree of life nor the tree of death in the garden. on by im potom nepotreboval dávať strom života alebo strom smrti do záhrady. Why? Prečo? Protože zřešit můžeme jenom na vědomé úrovni. Because we can sin only consciously. No. Because it's not that we can sin consciously. It was not needed. The angel had no tree of life or death. Nie, je to tak, že on by nebol potrebný, pretože anieli pôvodne, oni nemali ani strom života, ani smrti. The two trees were only needed because already in the universe existed the controversy. Tieto dva stromy boli potrebné len preto, pretože vo vesmíre v tom momente už existoval ten spor. Yes, the controversy existed and God made it conscious that there is no choice. Ten spor už existoval a Boh to chcel, aby si uvedomili a bolo im to vedomé, že tam nie je žiadna voľba. So that's why it's conscious. Preto je to vedomé. We will have the tree of life in Eden. My budeme mať strom života v Edene. As a memory of it. Ako pripomienku toho. Of that
life, our dependency. Budeme to mať ako pripomienku našej závislosti. But it's now not even a matter that we will ever not eat from God, because we are again in the same connection to God than Adam was when he was created. I know. I want to explain why God put the two trees. I understand it, but they don't. So explain it to them. Pochopili ste to, alebo nie? V zjavení je písaný strom života, bez stromu poznania dobrého a zlého. Tam bude len strom života. It's written that in the Garden Eden will be only a tree of life. Yes, but that's a memory. Áno, ale bude to len pripomienka. Takže to, čo on chcel povedať, že tie stromy sú tam boli tam preto, I will just tell them that the trees are there just to make it conscious that the controversy already existed. That's the exactly. point. No, takže proste tam ide len o to, že tie stromy boli v tej záhrade len preto, pretože ten spor už existoval a to nevedomé, ten zákon, ktorý bol im nevedomý a mali ho všetci v sebe zabudovaný a bolo im to nevedomé, on to musel dať do vedomia, aby si to uvedomili, pretože ten spor vo vesmíre existoval. If the controversy would have not existed, ak by ten spor neexistoval, God would have never given a prohibition. Boh by nikdy nedal zákaz. There is no way to prohibit anything in heaven. Není žiaden, v nebi sa nič nebude zakazovať. So there is no way for that. Nie je žiadna možnosť toho. There is a question. Yes. Rozumím tomu správně, že zhřešit se nedá na podvědomé úrovni a taky proto, když není zákon, není hřích. Do I understand that you cannot sin on unconscious level and if there is no law, there is no sin? Do I understand it correctly? I didn't understand exactly what you said there. That you can sin only on unconscious level. And if there is no law, then there is no transgression of the law. There is always a law and there is always a dependency there. Je tu vždy zákon a vždy je na ňom nejaká závislosť. The law is always there. Zákon je tam vždy. Dependency is always there. Závislosť tam je vždy. The question is just how do we take in the information? Otázkou len je, ako my prijímame informácie. How does the dependency of the Spirit works? Ako závislosť ducha funguje. So let's continue and then we come back during the whole day we will talk about this. Že budeme pokračovať a potom ešte o tom budeme hovoriť. So the idea that we are a God and we can live from ourselves is an illusion. To, že my sme Bohom a to, že my môžeme žiť sami zo seba, to je len ilúzia. Selfishness does not exist in the end. Sebeckosť nakoniec neexistuje. Because it's just a result of self-deception. It's something that is impossible. Je to len výsledok sebeklamu, je to niečo, čo nie je vôbec možné. So what is the reality? Takže aká je realita? When Adam got a God, keď Adam sa stal Bohom, he ate from the tree of death. On jedol zo stromu smrti. He entered into the wrong dependency. On vstúpil do nesprávnej závislosti. Now he takes selfishness from his wife. Teraz on berie sebeckosť a berie zo svojej ženy. Did Eve come to him with love? Prišla Eva za ním s láskou. Take these fruits, they are so good. Vezmi si toto ovocie, oni sú úžasné. Was he filled with love? Bol vtedy naplnený láskou? Yes or no? Áno alebo nie? No. What was in her heart? What was in? Her heart. Čo bolo v jej srdci? Which motivation? Aká bola tá motivácia? I am God. Yeah, selfishness. Sebeckosť. Selfishness. Sebeckosť. So when you want to give the others anything, you might be very selfish. Keď chcete niečo niekomu dávať, môžete byť veľmi sebeckí. So he didn't come with love. Ona neprišla s láskou. So Adam took from her selfishness. Adam si zobral z jej sebectva. And what came out? A čo vyšlo ďalej?
Selfishness. Sebeckosť. So, and now we are living in a very impossible thing. A teraz vlastne žijeme v úplne nemožnej situácii. So what's the reality? Aká je teda realita? What's the only way to sin? Aká je jediná možnosť hrešiť? Nezávislosť na Bohu. Independency on God. Nezávislosť na Bohu. The only way to sin is Jediný spôsob, ako you hrešiť can never je, be independent on God. nikdy nemôžete byť nezávislí na That we Bohu. live is because we're dependent on God. To, že žijeme, je, že sme závislí na Because Bohu. God sustains our lives. Boh udržuje naše životy, But we live from what? ale my žijeme z čoho? In our deception. Žijeme v našom zvode. We live from My the žijeme, tree of life, of death. žijeme zo stromu smrti. That is from humans. To je, žijeme z ľudí. The only way to sin To je jediný spôsob, ako môžeme hrešiť. is to not take from God, Je nebrať od Boha, but eat from your wife and your mother and your father. ale to, že vy jete od svojej matky, od svojho otca, od svojej ženy. You still eat. Stále jete. You cannot live without information. Nemôžete žiť bez You informácie. cannot live without attachment. Nemôžete žiť bez nejakej väzby. But now you don't have the attachment to God, Ale teraz vy nemáte väzbu na Boha, but to humans. ale vy ste naviazaní na ľudí. And you only know that A vy to viete len tak. in the moment when crisis comes. A zistíte to len v momentoch, kedy prichádzajú krízy. When with your love source something happens. A keď sa s vašim zdrojom lásky niečo stane. When your love source dies. A keď váš zdroj lásky zomrie. When your love source gets sick. Keď váš zdroj lásky ochorie. Then you get in trouble. Potom sa dostávate do problémov. Then you see that you are bound to the tree of death. Tedy vy vidíte, že ste naviazaní na strom smrti. By choice or by no choice? Máte na to voľbu, alebo nemáte túto voľbu? No choice. By no choice, yes. Žiadna voľba. You mourn because you have no choice. That's your love source. You must go after it. Vy trpíte a vzlikáte, ale vy nemáte voľbu. To je váš zdroj lásky. Vy musíte za ním plakať. We only die. We only die. Die because we eat from the tree of death. My umírame len preto, lebo jeme zo stromu smrti. Do we still eat from the tree of death? Jeme stále zo stromu smrti? Yes or no? Áno alebo nie? Yes, because we die. Áno, pretože umírame. You eat from the tree of death, that's why you die. A ty ješ zo stromu smrti, preto my umierame. So, let me know. Že máš Krista, keď máš Krista, budeš žiť. If you have Christ, and if you have Christ, you can live. That's clear. Áno, to je jasné. When you eat from the tree of life, To je jasné, keď ješ zo stromu života, then you have Christ. potom máš Krista. But when you are the way we are born, Ale pokiaľ sme takí, ako sme sa narodili v tom You- stave, since it's unconscious, pretože je to nevedomé, only in the crisis you see what tree you eat from. len v krízach vy vidíte, z ktorého stromu vy skutočne jete. Because it's unconscious. Pretože je to nevedomé. If it would be conscious, Keby to bolo vedomé, it's all fine. tak by to bolo jednoduché. Every one of us would be saints. Saints. Yes. Každý z nás by bol svätý. Because when did you sin consciously the last time? Kedy ste vy vedomé niečo zhrešili? When did you choose to sin last time? Kedy naposledy ste si vy vybrali Do you choose to zhrešiť? sin? Vyberáte si, že chcete zhrešiť? Yes or no? Áno alebo nie? No, you just sin because you have no other choice. Nie, vy len hrešíte, pretože vy nemáte žiadnu inú možnosť. Something happens to your love source. Niečo sa stane vašemu zdroju lásky. A person looks to you like, A person looks bad to you. Niekto sa na teba škaredo pozrie. And in that moment, you prove to yourself
if you're bound to that person or not. A v tom momente ty vlastne dokazuješ zo svojej reakcie, či si na tú osobu naviazaný alebo nie. If you're bound to God, Ak si naviazaný na Boha, anyone can look to you like he wants. Každý sa môže na teba dívať ako chce. You're okay. Ty si v pohode. But if someone looks to you the bad way, Ale ak sa niekto na teba pozrie škaredo and you are not bound to God in that situation, a ty nie si v tom momente naviazaný na Boha, you will come up the tree of death. bude z teba vychádzať, to, čo z teba vyjde, bude strom smrti. So I hope that we understand that. Ja dúfam, že to chápeme. I want to put the two tree of lives in the law. Ja chcem dať tieto dva stromy do zákona. So the tree of the life is dependency on God. Takže strom života je závislosť na Bohu. It's a law, it's something that you were set to do. Je to zákon, je to niečo, ako si bol naprogramovaný, aby si robil. The tree of death Strom smrti is the dependency je závislosť of Satan and humans, na satanovi a ľuďoch. and it's a prohibition. A je to zákaz. It's a prohibition. Je to zákaz. Now let's look to the 10 commandments. Pozrime sa na 10 prikázaní. How many commandments do we have in the 10 commandments? Koľko prikázaní máme v 10 prikázaniach? How many commands and how many prohibitions? Koľko príkazov a koľko zákazov tam je? 9 and 1? No, it's 8 and 2. Je to 8 a 2. Because the law is based on two laws. Pretože zákon je založený na dvoch zákonoch. So on the first commandment we have one law. On first table. Yes, on the first table. Na prvej tej doske máme one law. Yeah, one prikaz. Jeden príkaz. That says you have to remember who you are. To znamená, ty si musíš pamätať, kto si. That's the tree of life. To je strom života. And then on the second table, a na druhej doske you have one command, one prikaz. Máš jeden príkaz. To honor your parents. A to je uctievať svojich rodičov. That's the tree of life. To je strom The života. result of the tree of life. So you have to do it. Result of tree of life? Yes, To you je have to do it. výsledok stromu života. Ty to musíš robiť. You have 3 zakaz. Máme tam 3 zákazy. Yes, which is the tree of death. Tie reprezentujú strom smrti. And you have 5 prohibitions. Máme tam na druhom máme 5 zákazov. Which is the tree of death. A to je strom smrti. So, for how long are the tree of life and the tree of death leading us through the Bible? Ako dlho nás strom života a strom smrti prevádzajú Bibliou? Till the end of the controversy. Budú nás prevádzať až do konca veľkého sporu. It's all just about these 2 trees. Všetko je len o týchto dvoch stromoch. From whom do you eat? Od koho ješ? From whom are you dependent spiritually? Na kom si duchovne závislý? That's all. To je všetko. It's not more. Není tam nič viac. My jsme se učili, že prvá deska mluví miluj Pana Boha z celého srdce a tak dál. A druhá deska říká miluj bližního svého jako sebe samého. A kde je to potom tady o zákazech a příkazech? We learned that the first table says about love God. Second Yes. table says love your neighbors. Yes. And where prvá doska miluj Boha, miluj bližného a ty nechápeš? A kde je tam potom v tomto Božím zákoně o zákazech? Where in God's law, in Ten Commandments, where you see you cannot do something or you have to something to do.
where is Gebot and Verbot. Well, when God says you have to love God from all your heart, from your mouth, keď Boh hovorí miluj svojho Boha z celého svojho srdca, He speaks from what? On rozpráva, He speaks from taking. On hovorí o braní. Yeah, He speaks from taking. Hovorí o braní. And when He says love your neighbor as yourself, He speaks from giving. Keď hovorí miluj blížneho svojho ako samého seba, hovorí o dávaní. There's not more. Není tam nič viac. Yeah? So that's why, since we are in our hearts the opposite, like God created us. Pretože my sme v našich srdciach naopak, v našom srdci je to naopak, než nás Boh stvoril. We consciously must realize where from what we eat. My si preto vedome musíme uvedomiť, z čoho sa živíme. The people in John 6. Ľudia v Jánovi 6 did their choice consciously or unconsciously to leave Jesus? Oni si tam uvedomili, oni si vybrali opustiť Ježiša vedome alebo nevedome? Consciously. Eat his flesh and drink his blood? Oni vedome povedali si jesť jeho mäso, piť jeho krv? There was no such thing. They could not understand it. They could not grasp it. Oni to neboli schopní pochopiť. We should drink something that the Bible forbids. My máme piť niečo, čo Biblia zakazuje. And eat something that the Bible forbids. A jesť niečo, čo Biblia zakazuje. Did Jesus challenge them? On dal pred nich Ježiš výzvu? Yes, He did on purpose. Áno, on to urobil ale zámerne. Because we need to know consciously. Pretože my potrebujeme vedome vedieť, on whom are we dependent? Na kom sme závislí? And on whom not? A na kom nie sme? Because the only way to be saved is on conscious level. Pretože jediná šanca, ako byť zachránený, je na vedomej úrovni. But salvation is unconsciously. Ale spasenie je nevedomé. Yes. Now you confused it again. Yes, now we will come to it. My sa k tomu ešte dostaneme. If you ever believe or you ever think that you come to the seminar with me to not be challenged to think. Ak si myslíte, že môžete prísť na seminár so mnou a nebudem vás nútiť premýšľať, then you can sleep. Potom si môžete ľahnúť. There must be understanding. Musíte to pochopiť. Salvation must be in the heart. Spasenie musí byť v srdci. But the heart is unconscious. Ale srdce je nevedomé. So I have to be consciously willing that the heart should be changed. Ja musím vedome uvedomiť si to a byť ochotný, že moje srdce je zmenené. So Peter Takže Peter was also there in John 6. Peter tam tiež v tom Jánovi 6 bol. When all people left Jesus, keď všetci ľudia Ježiša opustili, Jesus says, what are you doing? Ježiš hovorí, čo tu robíte? You're not going away? Vy nejdete preč? What did Peter say? A čo Peter povedal? Where shall we go? Kam by sme šli? We have no alternative. My nemáme žiadnu alternatívu. You have what? Ty máš čo? The words of eternal life? Ty máš slova večného života. Peter understood it consciously. Peter to vedome pochopil. You have no alternative to go anywhere. My nemáme žiadnu alternatívu ísť niekam inám. You have the words of eternal life. Ty máš slova večného života. So they stayed consciously. Takže oni ostali vedome. But what we do consciously, ale to, čo my robíme vedome, needs to be also changed subconsciously. To, čo robíme vedome, musí vlastne byť zmenené aj to, čo robíme podvedome. That's why we need the Holy Spirit. Preto my potrebujeme Ducha Svätého. And we have to see how that works together. A my musíme vidieť, ako to funguje dokopy. But since we have no basis where we have to understand this, ale pretože my nemáme základy, we don't have basis on understanding ourselves, my nemáme základy toho, my úplne nerozumieme samým sebe, people will be very disappointed. Ľudia budú veľmi sklamaní. When they did all the things right.
Aj keď oni robili všetko správne, consciously they never sinned. Vedome oni nikdy nehrešili. Like the rich young ruler. Ako bohatý mládenec. Like Paul. Ako Pavol. Like the Pharisees. Ako farizei. Yeah, they were just nice people. Oni boli všetci milí ľudia. Yes, you go into mission. Ty ideš na nejakú... You sacrifice your life for God. Ideš na nejakú misiu, obetuješ svoj život Bohu. And then you come at the door of heaven. A prídeš k Božím bránam. And Jesus says, I don't know you. A Ježiš hovorí, ja ťa nepoznám. And they will say, but we did not do nothing wrong. A oni mu povedia, ale my sme neurobili nič špatne. So how did you not accept us? Tak ako je možné, že nás neprijímaš? What did the 5 foolish virgins do wrong that they were not accepted? Čo urobilo tých 5 mladých panien, ktoré boli bláznivé? Čo urobili zle? Prečo neboli prijaté? Consciously they did not wrong. Vedome, oni nerobili nič zlého. But unconsciously they were not changing their heart. Ale nevedome, ich srdcia neboli zmenené. So there must be both works. There must be? Both works has to happen. Takže toto oboje sa musí udiať. If someone comes and says, I believe in Jesus. Ak niekto príde a povie, I gave my life to Jesus. Ja verím v Ježiša, ja som dal môj život Ježišovi. How do you know that you're right? Ako viete, že sa to tak stalo? Že to How do you know that that is also in the heart and not just in your mind, in your consciousness? Ako viete, že to je aj vo vašom srdci, že to nie je len vo vašej mysli, vo vašom vedomí? How? Ako? In life must be seen. It will be seen, yes. To bude vidieť vo vašom živote. When a girl says to her mother, a girl, yeah. Keď dievča hovorí svojej matke, at the age of 14, vo veku 14, she says to her mother, ona hovorí svojej matke, to a Christian, to an Adventist mother, je to kresťanská adventistická matka, until now I did what you want. Doteraz ja som robila, čo ty si chcela. Now I do what I want. A teraz ja budem robiť, čo ja chcem. What did she do the 14 years? Čo robila 14 rokov? Was she obedient? Bola poslušná? No, of course not. Nie. She just followed because there is no choice. Ona len vlastne tak robila, pretože nebola žiadna iná voľba. The deception of the Adventists. Zvod of Laodicea. V adventizme Laodicei is the same like in the time of Jesus. Je rovnaká ako v dobe Ježiša. These people serve me with their mouth. Títo ľudia mi slúžia svojou pusou. With their consciousness. Ich vedomím. Consciously they are Christians. Vedome oni sú kresťania. Yeah, they believe they're okay, they're fine. Oni veria, oni sú v poriadku. But with their hearts. Ale ich srdcia, they're far away from me. Tie sú ďaleko odo mňa. Our problem is not the conscious beliefs. Problémom nie sú vedomé presvedčenia. But that what has been changed in the heart, which is unconsciously. Ale problémom je to, čo bolo zmenené v srdci a to prebieha nevedome. This is the problem. Toto je problém. Consciously, you're fine. Vedome, ty si v poriadku. Subconsciously, podvedome, you're wrong. Si v neporiadku. And if both are not the same, a pokiaľ oboje není rovnaké, you're lost. Si stratený. You see, when people get sick, viete, ľudia Adventist people, ochorejú, really believers, skutočne veriaci, very faithful people in the church. Veľmi verní ľudia vo zboroch. Just this week I had a Christian lady as a patient. Tento týždeň som mal kresťanku ako pacienta. She knows me for many years. Poznám ma mnoho rokov. She's Baptist, I believe. Ona je baptistka, si myslím. She read the book, I believe. Myslím si, že čítala aj moju knihu. She has a problem with her voice. Má problém s jej hlasom. Does she allow the idea? Myslíte, že ona dovolila predstavu?
that in her heart she's wrong. Že problém je v jej srdci. And that what she consciously believes might be right. A že problém je v tom, the problem is what she consciously believe? No, consciously she says, I'm a child of God. Ona vedome, ona hovorí, ale ja som Boží dieťa. She doesn't do anything wrong. Ona nerobí nič nesprávne. But now the voice tells her, ale teraz jej hlas jej hovorí, your heart is deceived. Tvoje srdce je zvedené. Does she like it? Myslíte, že sa jej táto predstava páčila? No. Nie. This is why Christian tells me, preto, toto je, prečo mi kresťania hovoria. Well, am I such a great sinner that I got this terrible disease? Som taký veľký hriešnik, že vlastne som dostal túto hroznú chorobu. Look, the people outside. Pozri sa na ľudí tam vonku. They're so fine. Oni sú všetci v They poriadku. swear, they eat what they want, they drink their beer. Oni nadávajú, jedia čo chcú, pijú pivo. And me a ja and my children a moje deti are sick. My sme chorí. You see, sickness viete, choroba doesn't come from a conscious sin. Ona nevychádza z vedomého hriechu. Sickness choroba comes from an unconscious sin. Ona vychádza z nevedomého hriechu. It's from the heart. Je zo srdca. That's why people don't understand the message. Preto ľudia nerozumejú tomuto posolstvu. That's why people believe that I'm esoteric. Preto ľudia veria, že ja som ezoterik. That I speak from something že ja rozprávam niečo z... Počuli ste od toho. Yes. So, disease is a proof that something in us, in the heart, is wrong, not in the consciousness. Choroba je dôkazom, že niečo v našom srdci nie je v poriadku. Nejde to z vedomia. See, consciousness, I consciously want to do just the good. Vedome, ja chcem robiť dobre. But my heart is my problem. Ale moje srdce je môj problém. Not my consciousness. Nie moje vedomie. So the deception of the heart, the deception of the devil works well. Takže zvod satana funguje perfektne. Making us outward Christians. Robí z nás úžasných kresťanov navonok. Consciously Christians. Vedome si to uvedomujeme, že sme kresťania. We are fine. Sme v poriadku. But we have no idea what's in the heart. Ale my nemáme ani len pod predstavy, čo je v našich srdciach. Except God loves us. Ale Boh nás miluje. And then he says in Revelation 3:19. A preto hovorí v Zjavení 3:19. Because you outsidely serve me. Pretože vy mi slúžite navonok. But insidely you're wrong, you're naked. Ale vo svojom vnútri vy ste v neporiadku, ste nahý. I bring problems in your life. I bring problems in your life. Ja prinesiem preto problémy do tvojho života. So that you see your heart. Takže ty si schopný, aby si bol schopný vidieť svoje srdce. Because salvation is in the heart. Pretože spasenie je v srdci. Yes, it must go through consciousness. Áno, musí prejsť cez vaše vedomie. But if it stops in consciousness, ale ak tam zastane, you're lost. Ste stratení. No matter what you believe. Je úplne jedno, čomu veríte. That's the problem. To je problém. And in the heart, a v srdci, the only way to be saved, jediný spôsob, ako byť zachránený, there must be the Holy Spirit. Musí tam byť Duch Svätý. The Holy Spirit can consciously make you aware of things. Duch Svätý vám niektoré veci môže priniesť do vášho vedomia. But if he does not live consciously or subconsciously in your heart, if he does not live subconsciously in your heart, ale ak on podvedome nežije v tvojom srdci, where the connection to God is, kde je schopnosť napojiť sa na Boha, you're lost with all your conscious ideas. Ty si úplne stratený a je úplne jedno, čo si vo svojom vedomí si uvedomuješ. You see the problem? Vidíte ten problém? Yes or no? Áno alebo nie? I never fear Ja sa nebojím, that the esoteric will be saved. Že ezoterik bude zachránený. Or the atheist. Alebo ateista. They will get it. Oni to pochopia. In the moment the light comes, v momente, ako príde they will svetlo, just go into it.
Oni k tomu pobežia. But the Christians, Ale kresťania, the Adventists, adventisti, will have a big problem. budú mať veľký problém. Because they don't want to see the light in their hearts. Light. They don't want to see that the light opens and shows them their hearts. Pretože oni nechcú, aby im to svetlo ukázalo, čo skutočne je v ich srdciach. Because to look into your heart is not a pleasure. Pretože dívať sa na vlastné srdce nie je nič príjemného. You don't like what you see there. Nepáči sa vám, čo tam vidíte. That's why you want to hide it. Preto to chcete Put it schovávať. somewhere, not understand it. Chcete to niekam schovať, nechcete tomu rozumieť. And trust that you externally okay. A veríte tomu, že navonok ste na prostom Today I read my Bible poriadku. an hour. Today I read my Bible an hour. Dnes ja som čítal moju Bibliu I 1 prayed on hodinu. my knees for 2 hours. Modlil som sa na mojich kolenách 2 hodiny. I did this and this work. A urobil som túto a túto prácu. I'm fine. Som v poriadku. I'm going to be saved. Ja budem zachránený. I didn't watch TV today. Ja som dneska nepozeral žiadnu I was not on televíziu. Facebook. Nebol som na Facebooku. I was not on YouTube Nebol som na YouTube. or TikTok or Na whatever it is. TikToku, na čomkoľvek. I just was fasting. Postil som sa. So God needs to save me. Takže Boh ma musí zachrániť. It's a terrible thing. Je to hrozné. It's a terrible thing. Je to hrozné. That's why we should be thankful for our diseases. Preto by sme mali byť vďační Bohu za naše choroby. Because there's nothing else that can open up and show our hearts. Pretože nie je nič iného, čo nám môže otvoriť a ukázať naše srdcia. What is unconsciously there? Čo tam je, čo je v našom nevedomí, čo To tam whom nevedomí we are je. unconsciously bound. Na koho my sme nevedome naviazaní. And that's why disease and open sin Preto choroby a úplne jasný, otvorený hriech, helps us to understand it. on nám pomáha to pochopiť. We make a break here. Urobíme si malú pauzu. And then we go to the Sabbath school. A potom budeme pokračovať sobotnou školou. Speaking about the marriage. Povieme si niečo o manželstve. So, let's pray. Poďme sa pomodliť. Our Father in heaven, Náš nebeský Otče, we thank you that you are working hard to save us. ja ti ďakujem za to, že ty tvrdo pracuješ na tom, aby si nás zachránil. You can only do it through our consciousness. Ty si toho schopný urobiť len skrze naše vedomie. And you discover our hearts A ty skúmaš naše srdcia on the effect of its deception. a ty to vidíš na výsledkoch, ktoré z nás vychádzajú spôsobené s vodom. So that we consciously realize A vtedy si my môžeme vedome uvedomiť, how evil this heart is. a aké zlé naše srdce je. So that we long for deliverance. A tak my túžime po záchrane. To be not slaves anymore Túžime potom, aby sme už neboli otrokmi of a subconscious idea. našich podvedomých predstav. So help us to understand these things. Pomôž nám pochopiť veci. To be willing to be helped to see our hearts. Pomôž nám, aby nám bolo pomožené vidieť naše srdcia. Not reject the idea that our hearts are evil. Aby sme neodmietali predstavu, že naše srdcia sú zlé. And they need to be changed. A oni musia byť zmenené. So help us. Prosím, pomôž nám. We thank you in Jesus' name. My ti ďakujeme v Ježišovom mene. Amen. Amen.